namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm like Benny Mayengani producer. Lo ingata king link, of course, nam psycho, Sayicology, Twerka wanna says. Yeah, so it is 17th of February, of course, and if you can scroll like account here have the Gupta, as you can see. If you can scroll and phone come ku busy blind la nga fika tsala this post la nga fa komisa ko this year ni kombela mi nga ni phikizanisi na ti artist leti ni nga ti tlula last year cause ri ka level yin'we a va twalangi wana ku se ku tlhukutisiwa another message la kundleka yini yeah, of course kutiswa another message mi nga ma hleketa ku last year lembe ra 2023 Hlavu the Gupta he was head on, of course, na Psycho na va phikizana swin'we yena a ta hi va cousin na cousin wa yena, and then Psycho a kha a ta hi msila wa yingwe. To be honest, loko ni fikeni va fair as master tin ka biased, Hlavu the Gupta xi pfarini cousin na cousin a yi twalaka all over. I been a Good Friday yona risimu leri a ri henhla Psycho a nga zanga twala on the ground ti streams yes i tirhini mara on the ground a nga twalanga helo a ku twala Hlavu the Gupta ntse ni hlayisi khaze ha xihundla xexo se loko komiseni ku Hlavu the Gupta loko a nga va phikizanisi na ti-artist leti a nga ti tlula itlule Sayicology yena rivalena la yiri kulukumba last year, so even this time around artist leyi hi ku hi hina a heta n'wi phikizanisa na yona, so loko komiseni ku hi nga n'wi phikizanisi na yona i vula Sayicology guys hina vo Master T le ndzeni ka beef hi hanyi beef i tlha a ku a va twalangi wana ku message lowa extender laniwa swi tikombi na ku Sayicology ina Mhlavu la message lowu direct ngopfu ku hi side ra yena la we talk you wona swo ndla ku beef yako ni ta yi kha yi extender la yi kha yi bana Psycho ku nga ri hosi ngove ntsena a ri ta kha yi vone swo ya tlha kombisa ku leswi ni ta ku na swo va nge swi yimeli va ha ri ntsongo vutisani Dr. Joyce Rimane Press Rangani president wa swo bayizisa i vula Benin president and easy se ka album ya Hlavu the Gupta ku ta ku na Dr. Joyce Rimane swo ku ndlela yin'wana ne hleketelela leswi swi ti kombisaka swona la Benny Mayengani, of course it's given a swi to ku ta ri kona swi kombi na ku na Press Rangani ta yi kha yi ri kona, and then easy mabasa a swi tiva ku na last year a ri kona okay wa nga n'wi tsalangi khazi na khazi la hopefully na yi kona a tsala ku sikiza hi mina and then a tlha kombisa ku no matter how broke you are, learn to reject offers that come with this respect. So of course loko fika hi pfula this image laha swi na ku na xipikara la na xidloko laha henhla, xidloko lexi fana ngopfu na xa President Mayengani, so let me assume ku ri i xidloko xa President Mayengani xi nga vekeliwa kwalano ma yi kumela mhaka leyi, so hayi Hlavu the Gupta i ri angale ka level ya Sayicology hi nga n'wi phikizanisi na yena ka tika Vamos